Vleče tisti puler, veš? Ja. In v poleg vene naredijo celo vrsto teh landini, sami landini so, še kažem drugi. To traja do 1 po polnoči, vse v lučeh, imajo te tekmo po temi, ne? In potem prej, ko reč končal, 11:30, tako po noči, den je vse moto, ne? Vidiš vsaki tuče kuna muzika. Tu je nareč, nisem še nikoli videl v mojem življenju. Tu je ko orkestra. Je nek 10 landinijev, vsaki ima svoj dum. Neverjetno.
the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through tonight. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night. Koliko pa to? 200 kg. Morje, ne? 120 kg. 200 Ne, tono, qua 12 quintali. On je rekel, da soja je tona 200 kg. Tole, Zakaj to? to če je golob dvignil. Zatučt, tisti traktor, ki ima tisto, pa ne more če ste to videli na sliki, so vjesli gora, so s kablami, so postili dol, so tukli noter kola, noter vodi. Tisto, ki je v Ljubljani, tam v Čvirju. To ne, Ne, no, to napisa, daj. Ni to ne, od zihdova. To je pa so. Tola nima tole. Vemo, koliko unc naredi. Nima to na 200. A viš koliko ima? Ja, ma lahko da ima, veš. Nima to na 200. Nima, viš, no. Tisti, zato želiš. Kola ga ne moraš, je lik taka višina. Ampos. In stavimo amboka. Je podstav 2 kvintali. Ima 175 kg. Karoje, ni toliko, lej. Tola ima 300 kg. A ima 300. On je rekel, 3 za tono kvintali. 200. Zdaj, če damo na štango čez 2 dni. Ja, pos premajhen. To ni še premaknjeno. Non sia sbagliamo via, dirte, dai, che non sia meno, dai. Allora, Giovanni, il prossimo giro pesiamo questa, chi che perde paga. Drugič bomo vdigali, vagali, tisti, ki hrane bojo blizu, tisti dobi. Tisti, ki izgubijo, plačajo za tisti, ki pridejo. Drugo 80.